Ichaqa purt'añaniwa Potosí marcaro ksatoqenqa walillak tatawi qatasipqarakiqa markachiranakaqa kunateqa pacha maijt'awinaka manch'a pacha sintipino añas t'oyraki nia akaqa 43,000 familias ukha markachiranakaya hanwal t'ayata hiqatasipqchispa uksa departamento marcada. Unidad de Riesgos Fernando Elías Potosí Mercana Iripreja y Atia Oirakiwa Anchet Kamaja Haktapise Oirakitapawa Puxi Tunka Kimsani Waranka Familia Nakaru Kitinkateja Ainecht Ata Unyasipki Pacha Maihta Winacampeja Sañani Machanaka Sinti Huipinta Winacasa Hanikiwa Waltaikar Kitapati Uywanakaru Ukamaraki Anchu Winakarusa Ukamperusa Kanaist Oirakiwa Aruskipt Awenakata Gobierno Nacional Tokampi Ukamata Hicha Semana Hayanapt Anakaja Port Pasohta tunka 15 toneladas forrajes pasto Uywaman Cayanaka, tunka Mayani, municipios sudeste Potosí, Marcaroja.